ngim kren re baka day gajing ya her jumbus hapdeng jomnu tangba ni hap kubur baka jing pet seng jom ki MDCs jungi hapo mauplang bajing pet seng jom MDC jungi hapo Raja Bala kala impact hadu kata-kata MDC hapo mauplang yo 1,000 tam kubur MDC hapo Raja Bala yo hadu 9,000 tam kubur kabamot bangimla pangin buri na kata bahawan kani kajing kedrum jongi hapo kaseng kama shim ya katu ka result kabangiyo namar ba kini ki candidate kini ki jongi tingi om ba nangne shakmat hi ni hapan pikir ya kani kawai ni hapan tesong ya kapati borok kawai amoklang hapo moring kenegro kajing pet seng jong way na ki party functionaries jongi kala impact ya ka result kumba PUE tingin kena re deu A ne ubi tamba ka seng kongres ka hapan tungkonyo ya ka raibi kapadai ka dalba jong ka jingbam la jong ba kli hakano kono election lu lat tang ha ka MP abang yi ya ka MP election bakalong to ka result kapani ba hidang don kajing kersya kajing shenya ha kaseng tin nai keno show ino ngin mentang ngin sedang no ya kata ka operation sparkle hala ka jong kaseng ngin hapan pet hapan don no ka kerja operation kapan sarno iginyut ibapunwit ya ka party ko jong